What you doing guys? My name is zboymntbn and up for another adventure. Karon wala ko kay baho kung asa may mga dito, basta makuyog na ko ni Kuys Jerny kay gipakuyog ko niya siya ra dumoplitin ako sa konsolasyon kay nami adtoon maybe sa mga brothers, pero let's just go. Derp. Pagyapon ko kasakay because it's so traffic. Yo guys, nakuha na ni Kuys ang yan gustong kuhaon sa brothers and now we're going. You and me, a whole lot of mystery. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go faster, 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 faster. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go faster, 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 faster. Sige. Yo guys, naamiron sa National Bookstore. What's up, man? What do we have here? Guys, nisura bitaw mag-film og tago every time. So after na mo na itong National Bookstore, maon sa likod. That's 30. Oh, so everybody's eating. What's up? What's up? I love my topics para mag-isod. She bought time. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go faster, 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 faster. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go faster, 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 faster. Chasing a sunnies. Welcome sa bahay ni Kuya. Ito na na ni bayad. Wala man da entrance fee, Kuys. Yo guys, karon mo sod sa Consolation Heritage side. And yeah. Hey, ano na yung working bench? Numbers ba? Na ang isuda na siya sa game. Na mga gamitin sa pares ko ng mag-isa o tayo din. So, tayo din mas. Numbers. Ano sa game? Sulog mo siya sa mga bidon. Sa bishop at unang panahon. Sulog na siya sa bishop. Ang full-best kami siya kaya kung sa bukong ko lang sa bishop. Siguro kung lang sa bishop. Dalmati. Hindi ako nang nasa lagi ko anak.
Pandoria. Kanina, si Guapa. Distance. Oh my god. Yo guys, nakakaroon sa session This is 1961. Ano ba yun? This place. Can I just get inside? Whoa. Hello guys, so we just got out there. Yes.